Okay, are you with me? So God had to work on his own fatherhood. No, not on he's a father, but he had to tell them about his father. Тэгэхээр энэ сонирхолтой юм хийж болж штэ. Эцэгээс байх болсон заяа. Одоо сүмүүд тэгэнгүүт бурхан өөрөө хүмүүсийг өөрлөгөө дуудаад өөрийгөө дагуулад явж байхдаа тийм ээ эцэг гэдгийг өөрөө мэдүүлэх байхгүй юу. Тэгэхээр эцгийг хэн мэдүүлчих гэж байгаа тэр өөрөө мэдүүлж. So they did not look at him like they look at Pharaoh in Egypt. Тэгснээр бид нар нөгөө нэг I'm sorry say again. So they did not look at God the Father as they looked at the Pharaoh in Egypt. Тэгснээр бид нар Египтэд байсан тэр фараоныг харж байсан шиг одоо бурхан эцгийг харахгүй байна. So they could understand we are the son of God. Бурханыг дарангуулагч биш юм байна гэж мэдхийн цаг. That's why бид нар ч хөнгүүдэн юм байна штэ гэж мэдээ. In Deuteronomy God said, I carried you like a father carries his son. You are my firstborn son. Тийм учраас бид хоёулаа Израиль ачи миний өвгөн хүү би чамаа хүн эцгээ тээдэг шиг тээж авцарсан биш эцэг хүүгээ тээдэг шиг тээж авцарсан. Now the next thing which happened is this. За дараагийн болох зүйл юу вэ? God had to position Moses as a father. Мосег бурхан эцгийн байр суурин дээр Авраамаар ярьж тавьж. And to make them relate to him as a father. Тэгээд эцэгтэй хүүхдүүдийг нь холбох ажлыг хийж байна. As a representative of God's fatherhood on earth. Мосе бурхан эцгийг төлөөлж байгаа байхгүй юу газар дээр. Okay, follow me. Намайг дагаа яваарай. I know we have a break now, but we push the break. За, дасалдаг болсон ч гэсэн нэг жаахан яриадахмаар. Is that okay? Зүгээр үү те? Гахгүй зү. Push the break. Now, Exodus 18. Египтээс гарсан 18. The father-in-law of Moses came. Хатам эцэг нь ирж байгаа Мосегийн Йетро гэдэг. Jethro. Йетро гэдэг шүү дээ. He was not an Egyptian. Тэр Египт хүн байгаагүй. He was not a Hebrew. Еврей ч байгаагүй. But he came with his wisdom. Тэр ямар ч гэсэн мэрэгэн ухаантайгаар түүндээ ирсэн байгаа. Moses, you are killing yourself. Мосе мэдээ чи өөрийгөө аллаа шүү. You have so many balls in the air. Чи өстөнөр ямар аймаг юм бэ? It will kill your marriage. Чиний гэрлэлт чинь сүрхэл. You will make my daughter very sorry that she married you. Чи миний охиныг үнээр гоник таттуулах нэ. It can even kill you. Чамайг өөрөгч бас. So I have some Midianite wisdom for you. Надад тэр Мидиан нутгийн минь мэрэгэн ухаан байна. Make a leader over 10, a leader of 50, a leader of 100, a leader of 1,000, then it will go well. Чи ахлагч нарыг босгооч 10 хүний дээр нэг ахлагч, 50 хүний дээр нэг ахлагч, 100 хүний дээр нэг ахлагч гэх мэт. And Moses did. Тэгээ Мосес дагсан байна. Wow. Үе яна Common sense. Delegate authority. Их мэдлээ ядан гэж одоо өгчтэй хүмүүст тарааж. You read that in all management books. Delegate authority. Энийг болохоор зэрэг хуучин одоо менежмент гэх юм. In all churches, pastor delegate authority. Тэгэхээр нэг delegate гэдэг чинь зориулах гэсэн үг. Хуваарлах тийм үү шүү дээ. Пасторд ч гэсэн ингэж яг их мэдлийг хуваарлж байгаа. We have a good pastor. He delegates authority. Үгүй манай пастор үнэхээр ингэж их мэдлийг хуваарлдаг. Midianite wisdom. Энэ болохоор зэрэг Мидиан нутгийн мэрэгэн ухаан шүү. Let me tell you this. За би ийм юм хэлгээд personal testimony. Хувийнхаа гэрчлэлээс. For many years I read this Exodus 18. Би олон жилийн турш Египтээс гарсан 18. And I could see the wisdom in this. Энд нэг мэрэгэн ухаан байна гэж харж байлаа. And I practice it in the church. Because Moses practiced it. So I thought, good idea. Delegate authority, train leaders. You are leaders over 10. Then I have leaders, then I have leaders over the leaders, leaders over the leaders, leaders. Yeah. Then I will have a good life as a pastor. People will love me because I delegate authority. So I practice that, I believe in it. But there was always something in my mind irritating me. Why did Moses align with Midianite? Яагаад Мосе нэрэ Мидианы мэрэгэн ухаантай санаа нийсэн болоо гэж бодоод идэгсэн юм байна. Тэгвэл үнхээр гайхширдаг байсан. This man did not believe in God. Энэ ямар сони юм бэ? Maybe he worshipped idols.
Хүш тэр арай хийм шүтдэг байсан юм. Maybe when he came to Moses, he had just worshipped his idol. Тэр Медиан нутагт байхдаа хийм шүтэнтэй утлаа уугуулаад тэгээд Мосер байсан And шүү. that thought irritated me. Тэр бодол намайг дандаа Even I үргэлж believe in it and practice it in the church. би сүмдээ арга барилыг хэрэглээ би итгэдэг ч гэсэн. And Paul said to Timothy, teach somebody who will teach others, will teach others. So I thought, maybe it's God. Тэгээ Пол Тимотед хэлдэг шүү дээ. Миний заасныг хүмүүст хэлээрээ тэр хүмүүс чинь цаашаа заагаараа гэх. Тэгээ би бодохдоо за баг бурхнаас ирсэн юм шиг байна гэдэг. Moses did it, Paul did it. Мосе тэгжсэн юм байна, Пол ч тэгжсэн юм байна. He cannot be that wrong. Тэгэхээр буруу биш баха. But at the same time, I had this, and this guy was an idol worshiper. Гэж бодоод байхад чинь тэр Ятро ч гэхдээ Медиан нутгийн юм шүтэж үзсэн байсан шүү. Inviting an idol worshiper to teach you at the Bible school. Тэгээд одоо нэг юм шүтдэг хүмүүсийгээ дуудаж авчраа Библийн сургалт хичээл заалах гэдэг юм уу яах. So in a way, I like the concept. Тэгсэн жигсэндээ надад таадаг. At the other hand, I didn't like it. Бас нөгөө талаас таадаг. And for years, I asked God, Олон жилийн турш би Бурханаас God, what is this? Миний яг яа юу? Then I thought, oh, God can use anybody. За та хэвээр хэнийг ч ашиглаж болтыг. God could prophesy through a donkey. He maybe can use a Midianite to teach Moses. Тэгэхээр ишүүлж байгаа чинь тэр Медиан нутгийн үнийг ашиглана шүү дээ. Then I was at peace again. Тэгээд амтай болдог. But then he came back. Тэгээд дахиад нөгөө бодлоо. Maybe he was an idol worshiper. Үгүй тэрээс химштэй байсан шүү дээ. One day God spoke to me. Нэг өдөр ашгүй бурхан үгээ. Are you ready for this? За танаа бэлэн байна. Then we'll take a break. Тэгээд заран завсарнаа. Let's go to Numbers Тооллого 11. Тооллого номын 11 дээр очиж цамаараа. Today, I am so convinced Өнөөдөр бид үнээр энэ талаар that this Midianite wisdom was not God's wisdom. энэ Медиан хүний хэлсэн санаа бол Бурханаас биш байж байгаа. I was not sure all the time, but now I know. Тэгэхэд би эргэлздэг байсан. Одоо It's not kingdom wisdom. энэ бол хаанчлалын мэрэгэн ухаан биш байна гэж би хэлсэн байна. Midianite wisdom. Энэ бол Медианээс одоо It's common sense. Not kingdom. нутгийн одоо арга барил. Now, common sense can be good enough, Тэгэхээр дэлхийн зүйл гэдэг бол ерөөсөө but we need more than common sense. зүгээр сайн байж болно. Гэтэ бид We need revelation from the Father in бид heaven. нар мөнхийн эцгээс илчлэл авах хүсэж байна. Are you with me? Тийм үү? Common sense is okay, Тэгээс дэлхийн зүйлүүд and we've had common sense in the church. Сүм дотор ч гэсэн бид But now, мэддэг. God will release a lot of revelation. Харин өнөөдөр бурхан биднээс юм ерөнхий юмар өгдөг. God has accepted common sense. Бурхан үнээр нэг хэсэг бол And зөвшөөрч ирсэн. now, God will take us higher than common sense. Өнөөдөр бурхан энэ дэлхийд зүйлүүдийг дээгүүр насгах. Not lower than common sense. Дэлхийн зүйлүүдийн доогуур биш дээгүүр. Religions takes us lower than common sense. Шашиндаг зүйлүүдээс ч дээгүүр явах. So religious people are not even intelligent, they are stupid. Тэгэхээр шашиндаг хүмүүс бол бүр тэнэг хүмүүс гэдэг байхгүй. That's why some non-Christians are wiser than the Christians. Тийм учраас зарим Христэд итгэдэггүй хүмүүс And нь when- шашиндаг сүнслэг Христэд When they итгэдэг. visit the church, they think these people are totally stupid. Тэд нар ч сүмдэр ирээд яадаг шүү юм. Ямар тэнэг хүмүүс вэ гэдэг байхгүй. And very often they are right. Зарим олон удаа бид Because religion does not make us intelligent, religion makes us stupid. яагаад гэвэл шашиндаг байдал биднийг ухаантай болгодгүй улам тэнэг болгох. Alright? So the world wisdom is there, common sense, worldly common sense, За дэлхийн одоо ойлголтууд энд байна. common sense in the church, Сүмийн ойлголт энэ ч we байна. become religious, so we become stupid. Тэгэнгүүт сүмийн ойлголт шашинжаад эхлэн штэ. Тэгэхээр бид нар тэнэг болж. So when non-Christians come to the church, Тэгэхээр яг уу доошоо явна. Тэгэхээр нөгөө итгэдэг хүмүүс ирлээ сүм. you're stupid. Тэгээ яг доош гарах. We say no, we Ямар spiritual. тэнэг юм бэ гэвэл бид нар үгүй бид нар зүгээр сүнслэг. No, you're not spiritual, you're stupid. Үгүй та нар сүнслэг биш тэнэг юм бэ. Yes, but God's thoughts are higher than human thoughts. Тэгэнгүүт бид нар ингэж бурхны бодлол хүний бодлол. But you don't have God's thoughts, you have religious thoughts. Үгүй тань бурхны бодлол биш тань шашиндаг бодол байгаа. When God releases revelation, we become wiser than common sense. Бурхан илчлэлээ өгөхөд бид нар дэлхийн үзэл бодлоос хамаагүй мэрэгэн болж өөрчлөг. Amen? Амен. And people, non-Christians say, man, what a wisdom. Тэгэнгүүт итгэдэг хүмүүс хараад яг үе ямар амар мэрэгэн ухаан. The Queen of Sheba did not come to Solomon and say, my goodness, you're more stupid than I thought. Тэгээс Шеба Соломон дээр гүрж ирээд ингээгүү үстэй. Чи миний бодчихсноос усан тэнийг юм байж тээ гэж. She said, let me walk with you for a week.